I'm in love with you. You are in love with someone. The truth is you are mine, and I am yours. Stolen chef, stolen chef, stolen chef. Hey, I won't cry. When you baby, I couldn't see. Domina Mindo will be. Love me. You are in love with someone. The truth is you are mine and I am yours. Bedianko, eyawa. Bedianko, eyawonkwa. Me ajewa bosu. Uni baby arako. Si domina mindo ubi. Love me because I love you. I will never let you go, so never let me go. That's how true. Besre. Ubeka dey. Ede na obeka. Beka bibia. Besre. Bibia. Ede na obeka. Ha? Ede na obeka. Ede na obeka. Becky. Why dey? Dia na why? Ha? Dia na why? Hey! Dia na why? Ha? Baba put pacho ada if ada dia sama. Bonnie. Why? Bonnie. Bonnie kasi. Bonnie is bad. Are you Gifty? Gifty. Dia na why? Dia na why? My name Bonnie. Bonnie be na why no? Madam for blood, my name Bonnie. Jabba Bonnie na kasa. Dia Bonnie na oda sister. Your sister. And then you call. So I'm free cook kasi mbaya. Be hu be mana na sese ni bre. Be bro makumemu. Man shada. Emu yesi manya akọ na oboni amani kunu. Nti emra mu yesa mo ba besra me no. Na me kwa aduro so. Na me kwa chi aduro ndi ba yie mpusu nkwan. Ono so be ma no odi nkwan na cha se. Ne ho adwene firi wutiri. Hey! Sister, who did you want to see? Me mani bi on the day here. Ah, sister! It's a yes, na be me na be nja okan ama me. Chesa tetu odu fra mu nyina no. Na me na asema wo kan nya me surprise because who nim say me chini fufuo. Me ni fufuo. Enam so wo agenda wo se wo ye nti no. E na wo ye fufuo because nka wo di ya. Nka dam na sasia no no. Ka sa wo ba ho a. Obenya wo dam. Sheesh. Na yewa. Where you bomitiri. Obenya bomitiri. The cash ha. What's na me chia woka? Na chese ne na ekoso ni nyina na wo ba bi efiri. hey Becky. Ana me de ye dey. Kwaji Bedianko de ye mase. Dudu be mewura mu na la tresa. Ayo se oba bi owo wiase bi akọ na hye. Ukwaji Bedianko de ye wase. Ti me di me ba mawura mu na ye dey. Ana tresa ejinja mo. Am the first day no na ache me. Mo fa nche me wa. Me twa na ntwe. No be dia ban same. Becky, why asemo? Awie ye. Mo fa nche me. Ebo samo won charge ya fa. On what any bre bonny nti. Eya say wo be yimi sister afri na kunya na wote so no. Na wa be ti so. Na ka fa shepe da ho. Fa nche me wati. Ana be na you so. Enom sani akwaya me fa so di nya no na che na se me hwehwe ni ni emem na se nya sa na tie. Woni sika nya ni me pedi bia. Ti me he se master ti amani stroke poison. Stroke poison. Me de friend ni ade kakra sa ndu so le otiam so we yam ni nyina no. Ye me Na chese wo kume. me na me yesa na me so wu. Esa se jisa na me hu nsa ya wo dia na nya wo dia. Ase me hisi. Nyinsa ni nyame dia. Anya wo dia o. Ya madam. Wo de me da bia me fedro. Anu nti na wo de aduro gu aduanim. Na chese wo kume nkakra. Na ka me mo bu sia fu asie wa kona. Mo fa nche me wate. Ebe no ya so na ko wata so no be. Mo fa nche me wate. Wo kume ma firi wiase. Wo ye pam. Na chese nyame bofo. Ena ye bofo pa. Ena me kokosia no. Me sia branch yi. Ena wo se owura bra. Me ntwi afa ne so akọ. Ena wo se ade na wo de aye obi. De bone ba na waye nipa da se na me se menye obi ahwe. Afede ni woni me be kan ne se sa na che de menye ne number na me ni nhia. Ena me je ne number.
me kura de me ka so mo mma loto numbers wo phone ni so bia ana me twa mu koe afem akwai frame a me ni hia ya o se me nya ha bi na me mfa nkose me kwan na nipa bi a odi me bone no ebe che no o kakra na me nyinni mo ka nwra kasa ana me gi ade na me de kokose epona no ene se wo ba be hu ye no an no ti fa so se meka on se mam ye di Yes, just on se me mam ye di ofa wo se ba hey ma kwa no wani me man is that way. Ala. Me man is saying. Hey. Me na chiaoka. Me na chiaoka. E fi anjede. Udi no wonam se o man style we. Hey, Jata. Masa. How hunu ado be chiare. Masa. Ade a waye no. Eye, they would deserve ya no. They would deserve ya no. Na nka oba be ware no. Wonu wonyina kwana dan fufie. Wode adwane ne ba. De na me expect ne sen ka obedi na me for so ba ka che se odo me ni. Ka se me ni. E shon be de be. Wa na ka che me so ye wadan funtimi ni na nya hwe. Me so oye madam funtidi. Wonim ni he. Me di me nsa tuma aduane na anwunu me twa me nsa afi me nim ne na afi aduane na de. Me bisa wo se wo yo okay, wo so yo okay. Afro aduane a wonni no. Wo de te ba akopɛ no. Wo funfum aduane se ya. Se ye ko honom no wani. Eye bibi na e wake me. Me ni woni asem. Obai ma. Me ni woni asem. Yai. Oyere. De odo. Wona ati afa so no ko. De odo ne. Ona ekono. De odo ne be ye obone. Sahu. Mafum. Ye kasa asem nti no. Abo bi be ka wa ifiri ontum. Se bi na akofo didi nkwasa se Ma odo no. me wo ho na wo ye me no ebie wa no sa ka kire me se mimi jimi kura be se sapase no ene woni Ma me na enye mani a. Sro fa che me. Shini mu a. Ma me wo de oyo ba. Anya wani na ye shini mu me dem ya be matan Fa ne sa wo ma mienu na e kontokwa. Sie ye ntem. Serious. Odo. Masa. Sorry na makwan na wani. Sister, me pa cha Roma, obaje na na. Kai baby a me no ufiri bai. Me je wan. Ya. I take control. Kai me kai. Da bia me yiwaye. Me Bia wo yi mi maye. Me so na ofa me fira techi ma odi me si konkon so. Ya me srew. Me nya me ma. Me srew. Me ma ba square one. Ye no man na bi say say na me tie na ansa na me ba ko kesem. Isi ma ba square one. Ma bra ba say. Anya hwe me no mienu be san hyehye. Sorry. So wa nyima ntuma me koi. Sorry o na me na me dey tell. Ya me srew. Say fie no wo ho. Ma yenko ne yenko tenem. fie na wasi no. Me shase foforo. Fie na wasi na wo ho no. De usi ye no ho. De usi ye no meboa. Ya. O ti won sa wo. Ya ofie. Ya. Me no mienu nim say madamfo. Ene ma wadwuma. Ene odi fie ni ma say ye ntinem. Said the be ya. Your concentration na be kwa adwuma no so. Ene man kwa adwuma wo so nkwa adwuma. Wa fa adwuma no de ma obi. Ya wadanfo kasa kire na obeti. Efie no wo de ma nipa na wo hwe adwuma no so. Ya wo de me na obetena ha. Sa adokra mo pese kan ma me. Me pa krum ha. Krom ha na oni so ya. Na ma pa adopa bia ye na ya me dia. Anya na ba bedo. We kura po na madam funa ga ti mi shafa wo no. We kura kire se shafa ni mpo kura na asase sana wa ba wo normal person no. Won sesan ye. We kire se wo nyes ka kura na me obesa de me akọ square one. Ya for me. Me come to the mouth. Mam de be do ha say ni. Wo did me mama atam. Na David de be mi chamo Yesu so di mo. Wo did me mama atam. Na ka say no ano. Amen. Be pa cho. Asem na abaja ma adofo ne enke. Adofo ya ko na me ye free. Odafo bai. Odafo bai. Why jana baby fa? Ka me fa bo yam ni ma wa funi ma. Me fa bo wa funi ma. Ka no kama me nti ase adofo. Yes. O ni ma ade afa na adofo. Sister. Woni ma ade afa no odo. Woni ma ade afa no odo. Si wa hunu. Ya so mu hwe o kama wa hu de o ye wa fu ye. Won say wa fu twen atwe. Won say de si atwe. Come de ku won say de si atwe. Sister, wa adwene da ho pese odidi udidi ma ho ho. me di fufu. Udidi ma ho. Ame na atwa o ka me ka kire o. Me ba ho aka chem se manfuru abesama se no. Me ka kire o. Se wodo a. E beba. O bo da moti. Na nye hu anka ni. Ebi ase hu. Esi suru nipa. Wow, madam, na akono be kura on agenda because we cast be mebe na o frame so ye be kwan na kwaso ba no 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 abon ho da to no
Cause first day I mean, Kofi Bass ya do ye ne ho no. Me man dwena nkọ akiri. So wonu say untimi ndwene say wadafo beti. So oni agenda akse dwane we wutimi dwe fufu aba onu se mi mpe fufuo. Obi ehun ya ba beka. Donya meka de ndie nkoto ya de. Na me betwa me ka bi. Don't Bedianko kwa mia kiwaboso. Money baby around. See them in the door, yeah. Love me because I love you. Kasa wa hwemu. So. Nerai. Me kukuru makoya de kakra. We fache me say me dey asemasi kakra. This oba no fire fruit say me say me boabo am hoto. Me say be ya be pimpen so na bia maka say be bia say just oba me be hwe nti no. 3 days ago fear and frame me. Nse me time na so. Obi say am say media na meto aso na me no. Hanum dem wo say me kunya 2-bedroom bi wa Benkro side. En kwa na me call agent oku ekucheska. Tine bia e bi a week e be sim de bia be fia no say. Mate, no problem. Ntina. Me okay. So wo hu hanum say dia na say. Odia. Me jaw mu. Nyame so nsha. Mate. Me betena hanum say o na me tena ase nia. Ya nka me na wakwa wa start bunkuri. Me se mate. Se bia me nko no ne bia na na wo fi. okuwu ana. Na blood me fi hanum say. Se ma okeken nyina na me betena ofam so nia na de ben. Ukwa kuwu ana. So how would you feel say bia one day omra is yes me ko amani. Ko di wakra ma di atum. Say wife buy ni me ko say. Ye urade. Se how no say. That's one and then I wife asem so de fa ho be kwadwo. John. Minim say nya ti fi am say nuafo. Oba yi ko yi minu nya na ye tie ye bubu ho. So man pam no na ko no asan ba. Nti say how. Oba yi ni mate sen na. Ni mate say. Ya ko asan ko ate. Yanko ye da so te ho. Wa mate. Why? Da so ho. Na so unya na mfia say. Rade. Ko ji say how no say. Una wanya osika no watu. Miminya bi. So how no mase tena ndia mfo no. Nti den. Isu just a fear just a go say usu abontin there. It is how no say. Enye no anu atena ma de akọ. Na me chose like fear say me konke bi anka ye nyina commit me the agent na ma miskabia obema miskada say ne nyina be. Na raja say just. Any. Nti nga nyim say oni skade. Kaso aba. Ubutum nya me butumu. Oya mate. Utonyo butum. O can some you from so still now that's. Oya mate. Me asema me kenya asem bi say o ma. Yeah, kwadwo o do betimi akọ. Oya mate. O fish o no. Hey, go we pa. Na che say ge ejijimi edia mo de ko high dan. Hey, am pampa me suma fu pa o. Ma yesa makona nyem ne ge yi ode na ekọ. Ma still na me da so te mentimi ni na anya hwe. Hey, mama. Kwase decision bia na efa. To keto bia me wura mu nti. Hey. Go mama fia no work. Mi kwa me de ne be fa so. Ni nyina ti ha. E de me nya na ansa na ma. Eja. Ni nyina na enye mania. Nipa no kura no wanim. E no no ankasa be ye de e be pa mu kan. So de bibi na ye de e de ye me. O ma me Bedianko. Esoro ni fom nyina sa na ni nyina e Bedianko. Ya me serew. Peji wani hwe otwedi ampon. Se nye sa na yoma na wo de ye me na. Nipa be na adwene mu da ho. Hwe ba bia wo yi mi free ye. Ani nyoma wo ye ma me wa abrabo ma me beduru ba bia na maduru no. Enye wanka me nuru sampempen so no enye wo kura nka me na dan papa mu da ni nyina na mo so enti nipa ba na adwene mu da ho a obi aboa ni se no obetima yi nipa na ma so obi betima isa ya me ntimi nye sa eye bibi ene bogu mani so bibi ene fa mani so ya me di nya me di pa o chewo nyama ye obi afa che me na ya sa agi metum Sraw. Minu ni asemu. Media chew. Me ne mama kasa bebre enti na afrɛ me a ma me bae no. Nka memba.
Eni me akoma say kwa na won na nenam na wo ko ban ko me fere eye me niwu se ko fi woda so nenam krom ha sei ya me kra me fere me na mane ye de ense tenetene me so obagie di se nipa no nyinsan a wo fa ye ka kire me se me dia no na enye me dia wo eno kra de se wo kan no wanim ena hwe de otwitu no itu ene kum no ene se waboda mo woni namu eba ne ye obanka so kan ne betena ya there be say eba ne ye beba enke no kra case is different ena ya se eba ne ye beba kra na se wo se wagya me boni mu kra che me kra no aya eba de ye moja yentu ni panko ne eba de yentu ntwene enso ya nyame ncha de eba ne ye me obanka so na kan ne beta because nyema wa ya che oni ya abowe wa djuma uhunu kwa na hu be bia nya baba wa no ho bia nya baba wa no ho ye makono minka na adaw se wo ba kama ugina we hwese ne nyame abọ kama ahofa wedi awede anim chese de oso otimi hwe wani wa mamiensa to aso no na nipa no bibi hye ne enfo anu be family ya da bi mefema no mfa enfo anu be family oba we na da bi enka city kura adwuma mi wom kura hwe ma mi hu omo enkenye bi ni oba me ba be hunu krom asa me ba be di we yachi ade na wono ho na die mfaso die pa na wono so ma me ono a woni bi ono a ne ho nya me fe ono nso a wonye oba spec ka me pe ya me di nyam di pa o che wate joni show kisi akoto de wo ya de kofi so me nyimi ma wate ya me ho to me ya kan bi chire me oh sorry sorry me si me meja bibia manaka de tell me say madam for na sa frame offer me no sinipa no de ne betu adwuma no wayi na fi hono de ne ko company fufuro de ko be share manan wa adwuma mo no ai ti say fi ne da ho anytime I be ready see e be ko no adwuma ne wo hono ma ye twen kofi ha na wo na mpokwa na eye ma ahomete because me na me do ba ha say any incident we yes happen I never knew say madam for betimi a betray me say adwuma no wo ho eri tebia ye be ko back bia no ne kwa akoye adwuma ye ko efie no so mo sa de amaye ai de betuma san akotena ho ya nyamishira wate onto nkwannem ene me ho abotra wanya otwen ene facha waye de wanya de amame no nim say wo ntimi ye manyi say wakọ nko ade me mihia be makora no so the last time mobile me catch you kan ya be ma ho chiwo na so ma me debi be yi entade la ya nyame nso nchade bibi ewu mu bia wa hu ni ewu mu no se na enye mania ya nyame nhyirawo onto nkwannem mame no ma unyiri nye from na me ni umi no ya senye de entre odo na wo kane no ma ne wo saa but if you neko me ni uko baabi no bi ma yeduane bema ekomode wo sedien ya mama me nsaso mini di abontin biem ekomode wo sedien ya nya me no kura na apia ko baabi kura na bipie ko baabi ade wo waka no suro sonsono nipa dasani kura ma maduane se menyi a menni apart from me gisa ya wo nkwan waduane Oye metia meto na me dase ka ho me de plan nipa wo ase ho de yenya stuff ama ne ka wo yam dudu ade ase so me mu tipsy ho e bo no ade h1 so ni ho me de say sisi na yes Moses haye de kan sem papa beti mama o kra nya nkwa na wo de me nenam me de mama kan bokona me kona ajekewra ni se ukoye no h1 ne si around them me say the me but kamayale se omumie no to ko bi ko so o kai se me ka tro se ko h1 mama 10 million o ha wen han bi tende osimi kasanche wo se ko na se de be yo betimi ne tiara no se wan wani ade atwempena enti kwa ukoye ni nyina me di mu ntintin tiara no wan kasa no ugini di wo ho no da ngoma na mi din sa ngoma na mi me say adana wi ana na me no na ma me defe oda dawo ye na mani mu hanom na sa ta ma de 10 million na hye me na ka cho se ko na so ko e
So what bad they are for nice from city. Me show kwase nyinsen. Enye H1 enye tipsy dia na H1 dia. H1 ma 1000 Ghana. Me say ada bi me so say. Ka ene me nkasa na me nko. Say da be obetimi ene tiara ye omo nema afa Yesu abom po. Ti wo ko ye ne de ene de see de minim because wo ko na afi wan na meteta akoka che. Tipsy ni mu ko kan asema no no ye flagada mo chichichichi no. O ye ma information na wabo egu. Ti na me man kan che ni no. Nti waba no finance form ne bom pae anya saa wo hu ube kofie na wiase krampo nye odebim me say me time aso ase watwe ma me ko 20 ko ka che na abo me din kra me fa no bibi so ene mo adwe mesi so mane me naten o chia kakra bia ha me kai setera so ne me di sa nkonye nkwa na ka se me nko the we na tera ni prayer serious and na me kra me ese me ni baby ko se chinchi na ko me nko madam for ho me ntwanto me yasa mbai me ntwanto da me hu amekenta mo me konkonsa ni no na kire se me nko na wonya chance any H1 kambo se sika kwa ka se H1 e de man ni e de material no me so but me matete man fu me nyahu de ba mu ko odidi bi mam tetete o mo ano hwe edume bi ma ko te H1 pass se de be ya o ye kwa na se wonya information bi a metimi ate abeka azu me ko ka kire ho ti ene de aye ne die hey me se fa wajo yes say aboy be ka wona funtumam we de wutimu nyina otaletale o de wo ye bia wo hu ti ara no nim so ye ma me wata bi no be sinipa so ha adwo sa again watch madwen sinema bebre so e wo sa tia no nkomodidie mu me ba ye ko ka che sa esan ye me de se wa bekoso abai kra no me ho atome no ma wo kinds of amaba de ho atowo ba amaba de ho atowo sesei onse na no kunu moti am se ani je na no waje ni nyina te se wa sa ban de echu aha na adwin bi ma hwe wo de wo ndi bi ase ko mo ani na ho yenko na me de so o she me bo anda ne se bia de besi bia me ka kira be ban bibi kone pe club man ai lese nyinse ne H1 de ana me se me susu se me de me o ka se nyinse na woni adanse nye bebo me se me susu se tu de me makawie fa ho adwene nipa nye ti me de me mutu me kura me kuma ma me ho me mu ni ba biti hwe na me wo sa na wi aseti lese tira ye ko woni baby kura ko wadanfo ho ni nyina na se nonko na wona wabehye ho instead de bia no why serious to ma no peso hu mitiri mu so don't know asaka pe mu ka chere me se o don't know asa aben na wo ye me sa Sa ubu Jimmy for enesa. Just what Jimmy Sika be na utu afiri ha. Tera he ene de me ma chance ene one me ana me Jimmy Sika. Wouldn't we say any power of ya? Me no Jamie won't say me buy any power. Me can be bia say na one me ana na me ma untu na free. Ha ekwa monte hoda me can be bia. You dey am person the best answer dey na o person wo yem. So obi a menye. Asame na me no kan. Me no meda. Asame na me kan. Who san krofo ofie ha. Me mfa ho ene obi abeti bi. Ene minim so obi abeti bi me mfa obi. Wo ho kra. Wo ho ba. Me mu me ho. Ti de for be sika ma me. Me ya ban nipa. Ene ye nwura inside. Me nko ba bia. Me sika we. Ade me force na ade man. Dey asem na o ka kire me. Me se me force. Agreement when na ekoye. Ayo na di kan dis kan tata. Incident. Ayo na dis ka ba hye. Incident ya kan asem na se wo nti ase. Aka chem se me nti ase ye. Ha? Bra me ni shade. Me Jimmy Sika. Me ni sika bia de ma. Ene no obi abeti ye nka. Obi abehu. Bi enfi no kra ma mu nfi no bi bia enfi. E ma ni nfi me. Say na ye kirem no obi ate ne de. Ye kirem. Ye kirem. Ye na mu kirem. Cheche me wa meti. If I want to buy the So be kirem. Enfo anu mesu na ba bia nsai. Kirem me na won twempna ofia. If ya me na won twempna. Woni hwan na twempna. Me na won twempna. Sa opanchirem wa hu. Nti de kirem obi ante. Me do enfi no me ne ntwempna. Wodi me ba fie ha face dey abrai hu me na abrai so opeme. Oso opeme one me betena. Ye ntwempna am say wadanfo ene me boyfriend. Nti die nti a wo pesa wo ne me twempna. Oso wuntime mmoa me. Woni bibia de mame mani abre oso woni bibia de mame wontime mmoa me enti minjai wo na memra me fa no nam se wadanfo de me dia agya na ba be fa wo
me kamanu masem bia bra ise da bi da na me so okay ene e fan se me hu se wo dom ne de ene ma Esther nko enti na me sunti eno pam Esther e free fie ha because se opese Esther ko na me ye de me be hye ho sika na ehye dam ho nyina wuchi me ubisa me se hwan na de ma nyina bra ye gina ho na de ma no ma 5000 no ma 3000 no ma 6000 no ma se mintim sika na de me kasa me kan sika de ma me enye yie agreement be na me call agreement be na me call o jian ka yim so wa nya de what time we first get kwa ultimi why ultimi nye ultimi nye sika 5000 and fira na wo say nyem na wo say me yo eso nja dimbo no otim sa me no to nya dimbo no so nto de sika ne mo ma me wie ye na o de ma me o so ne mbedo am se me ne na onya no dai bisa ne so ne me ada ento hu se me ne wonyam no se ne obegugu so by force one me kan so one me beda o da o so ko ba wa bre obeba me ada na wo be ma onu ada se me pawe wadan forget me de me da me ndune me minim se de tie bi me no agu ase awie me gitum nti no kwa bi o mbia me tirem am obi agu Esther no de ono ni apare no oni Esther ni bi me nim so wa yare bi no person odi bi ma me obi an ne de taste efia mete se se me nye hye me kan se ma mo nyini ni e ba dem da wasese ne da ma me konkonsa no te se abam Yesu ye kese Esther meni enti amene na oh na adua be hu ye ni enti amene na ye papa wa ye minti boa wa boa me meye dem pan wadanfo akoda watima pam oba we ne so ne me beda utimi ba be ka kire me se ena unu abi school fees say me fama na nyum no be ba beda me nchenya na ye na ada be back what you chire kwa mopo we say you choma me 10 million se me nko o be pe wo so na me wetima pan kama boni ni so Obebo me mani so. Yedi na mkasa court attempt. Se me mfasika no mpamo Esther 10 million na meje ya. So wo hu. Na me defe Esther na koye. Ansana muloko za wani nso. E ko kan ne de pias na. Was what this scan da me. Which one? Wo ntutu sika mama fo na no Esther gina ya ko 1000 Ghana ho no. Ayayaya. Na wadwe me le wo tim sa. Adwembe no. Se o ti ko to nyansa ni. Na menye de ma men kasa. Me mu. 500 sis power man bi da kese nko a. Me mu. Ye tie bia me no agu ase awie. Mo yem de se ya na be ye. Nti dem bia. Enye cha na mo de be che. Mama kan cham. Ye dia no bi do bo mi anase ye no me no bi du me na so ubetimi akọ. Enye problem. Wo hu na so be ja me ubetimi. Bia so wo no madini kura ma ho. Dia wo yiri tie bia da wo kuntie bia fa ne sa. Nsa wo ko didie ye ni a. O say wa bofo. O ba na fa ho hye kwadwo. Me na na pe ne nada. Na tata no. Na tata no. Obi ani mabrabo. Sika e be ma otimi kwa adwuma. Anado ta afela na oba. O pe marry. Na bia yi. Kingana. Na we diska na ma. Wa bele ba para wo. Wa no sai. Ada usika mboto mana. Me mesima no magu ase awie me mama no mmomi o. Esther ko fa ne makọ. No so muntimi so mmome. Na ye ko so na usika na akwasi mu. Na say me maji misika. Samo ko. Emra no so mo ko. Ba usika wa o. Na enfasa amra ka ebe nyo o ka che say o ni kapro ho kura ni ho wei. Na wanye me no me me ka kire me sika na me pe o ka kire me ko ye die no we on kan okre unu masema ka kire me afa ho o so hu ni ho o so be 3 months die o ne na ada o so no abie ma untimi kura ni o ho jojojojo che say uto ma hey na enya wa na o kan o kan da ma me kan show bi sa every day bia ye da o every day na me be tia o ka na me be tia o ka pa na me be tia o ka na me be tia o ka winim ya ye no wadam anko wu baby am sin sasa dan nti na wabodwu mfu no na ye de ohwe ogu ye no be de no wabodwu no fa ti asana me ka chen wo sha asante proud akọ ihe oba o yin news uti pen no sa we fi so to tomato si da de bi o to nto sipa oni scared to kan be ma yin bi so how na say oh how na say oba medo na ye die nya karam si etu fi anu say the open nso wenya say the open wenya me just say me da nyina me ka say me ba monko monko na me so minim de me ye no better na afa monko ase from bedum sabe wa ni so bia nteni mguase ni obi jam ya nso jam ma bre
Enti da bi o na won pɛ me fiti ahye se na de metine fe tani mu guase a odi agumi to obi yire wonti obi ba wakofo na bet so dem no eno obi ba ye nti ewi asma me ka bi ncho wani so wu me de me se me mu guase wi police beti na ba be ei mono ati how got me fa wo hin na why the word rogu mani so me mu guase wi nti de obeka bia me mfa ho ma me mama futu obi fu me se kan kwase oya mebo oya mebo so ni se mebo se kan kwase asa ubom ya me pare family ma nko ubom ya mebo